Corona kiso avur ahut kang hapon passengers train do an puthot ke pacheleng ji ahukum Union Railway Minister pen birta achataya long pangdak. Karbiang long life pen non het jong kilong pon abirta arju ikha. Corona kiso avur ajoine pen det piarlo ke pacheleng pon hem konglong ding po mate train do an ing hapon etlo. Bangso pen ajok lak amuluk arat kachidam chibang anathu thidung katikuk dolo. Lasuang bong pen non hejong Union Railway Minister Eshwani Vishnau pen ison abirta ke paklang pondo. Labang so abirta lake ison ning karong abirta binong. Apor isi corona ke so abura joine pen kang hapon passengers train doan non puthot kang pu pon thuje abirta longpon. Birta ke longpon atengke passengers ke pacheleng pon train doan an ke prapen pacheleng pon po. Apor ke hot atengke hithi iruibak apor angbong kachisik chedang pon nangji ahukum Railway Department aphan Union Railway Minister ahin pen pachini pon tanglo. Isi kenang sot abirta arju ikha non het jong Karbiang long life pen kilong pon abirta. Bangso birta kilong pon lake train passenger ra aphan birta kemi puthot wan thulo. Penangar ni pen kangkir kang hapon train doan anake prapen puthot pacheleng pon po. Kedam tang apor hut pharo ke pacheleng pon train doan kangkir pon dolo. Halabang so apor hut corona ke so abura joini train ke pacheleng pon akum ing hapon nanglo. Bonta donatum Union Railway Minister pen non hejong ke pangdak pon abirta teng pulute train ke pacheleng pon thuji aphan apor der delo. Bangso ke pacheleng ji aphan pura Railway Department aphan kapachisik chedangji ahukum ni troksi apor hukum pajir pon. National Desk Report Karbiang Long Live.